أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله چراین رکادین مبین جحدیث رسول ما امین ترجمه ریاض الصالحین 12 حدیثا چلو چاره در حق صبر دا وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. أنس كره مالك هات نقل كره خودش راز بد بيجا كان ابن لأبي طلحة يشتكي كره كي أبو طلحة هبي يشتكي نخوش بي كره كي هبي زوروك نخوش بي فخرج أبو طلحة در كز دروا شو دروا فقبض الصبي وقت حتی چو پشتیوی امر خوده که روی زارو که نخوش امر خوده کرد فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني وقت ابو طلحة فتلی مالا خواه جنا خواه پرسی ام سلیم پرسی کرم چاوانا دروم وازطوی چانا قالت ام سلیم وهي ام الصبي هو اسكن ما كان سلیم دیا وی زاروکه بی دیا وی زاروکه کرکه بی و جا هولیگاد هو اسکن و ماکانه جبریان هو ساکن تره یعنی همی وقتش بیان هو ساکن تره ساکنه فقربت له العشاء شیواوی دانی بر شیواوی خانه یا ایوال دانی بر فتعشا شیوا خخار ثم اصاب منها پشت هنگه جنا خارا رازا یعنی چون وینوه نزانه فلما فرغ وقت کو خانو خور اشخوا خلاص کرد قالت وارو صبیه و جا جنویگو هرن وی کرکی وشیرن هرن وی کرکی وشیرن یعنی کره امر خوده کیا فلما اصبح ابو طلحه و جا وقت ابو طلحه بالصباح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره هاد جنب پیغمبر خوده جراه لقاد فقال اگر اعرستم الليلة قال نعم قال هوا شیفده تشتکر بی یعنی او تشا نقب جنو مرادا هوا تشتکر بی قال نعم قال بله يا رسول خوده قال اللهم بارك لهما قال يا ربي وعيش وشورا برکت بکی وعیشه کری تشورا مبارک بکی فولدت غلاما و جا بوه مبی حمله و پشت اینکه کرک آنی ام سلیمه فقال لي ابو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم و جا ابو طلحة یعنی بوه کرکی اوه کنی که خود دایی پشت هنگه گود کرک هلگره ببر جمع پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بلاجرا دعا بکه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات وجا دويكوبي ام سليم چند لبج خرمجي وی ببک را وی کرکوک نیکو خود دای را ریکر جمع پیغمبر خدا فقال امعه شيء پیغمبر خدا پرسی تشت پراهایا یعنی خرما تشت شیریناهی پراهایا دمک ولی چکران قال نعم تمراتون گو بله چند لبی خرما هنه یا رسول خوده انس و گو فاخذها النبی فمضغها پیغمبر خوده او لبش و خرما گرد اخذ دبه خدا بشکه دبه خدا اجقان جو ثم اخذها من فيه فجعلها في الصبي بشنگه دبه خدا او بش رخست اخذ دوه صبی دا اخذ دوه وی ببکه دا وی کرکوکه دا ثم حنکها ولی شکفت دوی و آنی جاد بجن تحنیک و سماه عبدالله نووی دانه عبدالله متفقون علیه اف حدیثه ها بخاری مسلم هردکا ویرا قید کریان نقل کرنا و فی روایت للبخاری وجا روایتی که بخاری دا جوه روایت هپش که جداتر قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار
جو ابن عوينة بيجا زلامش أنصارياش أهل مدينة قد فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن ما نهزروكن وديتن هم يقرأ قرآن بي يعني بيشت پیغمبر خود بركات دعا بركات شورا كري فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن هم يقرأ قرآن بهر ويا زوروكن وي زوروكن نه زوروكن أبو طلحة زوروكن وي زوروكن ولي تفهمه وفي رواية لمسلم وجا رواية يا مسلم دار في رواية هر جداتر رواية يا مسلم دا مات ابن لأبي طلحة من أم سليم زوروك يا أبو طلحة أم سليمة أمر خدك فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه وجا جنكي أم سليمة قد أهل مالي أبو طلحة را نبيجن مرنا كوري بيجرا نبيجن حتى أكون أنا أحدثه حتى أزجر بيجن حتى أزجر نبيجن هون جرا نبيجن فجاءه وجاء أبو طلحة هاد فقربت إليه عشاء شیووی دانی بر فاکل خورناخ خار و شرب اوبخ بخار یعنی خار و خار ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع وجه جینکه و مسلمه خوش میره خور اسبحی کرد ولی تجا خواه ولی اسبحی نکری خواه خمبلان زیرا و فوقع بها وجه ابو طلحه چو نوینا جناخواه فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها وقت ديد خورناخ خور وعيشة خلاص كر مروي قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت قلت يا أبا طلحة بجوال لير ونشتن قلت يا أبا طلحة تتشد بيجي هكا أم بيجي هنك أنصان إيمانتك دانبن لك يهنده يعني إيمانتك إيمانت دانبن رخينده و فطلبوا عاریتهم به جای پشتین که چون شوی ماله اهل ماله امانت خواه خواستن گوتو که امانت مدانی جمع هوا که بدن ما الهم ان يمنعوهم جلو يبيجن امنادي يعني حق وها بيجن امنادي قال لا ابو طلحه قلنا فقالت فاحتسب ابنك قال صبر سر مرنا كره خوابجا كركت امر خوده كر و صبر سر بکه مکافات آخاش خوده بخوازه قال فغضب بجا ابو طلحه انری یعنی گفت چرا نگوت من خوران خور یعنی ما هو چکر ثم قال تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني تا جنا خورا هلیگان تا مهلت دامه حتی ام الاش پیس جیبیم جناوه بیم ثم أخبرتني بابني باش نكت كرامة مرنا كرامش مراد بيجي فانطلق شو حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان شو علي أنا ريت شو جنب پیغمبر خوده أو بويار أو تشكو بسر وهاتي پیغمبر خوده را قود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خوده عليه الصلاة والسلام هولي قاد بارك الله لكما في ليلتكما خوده شو هوا شوا را مبارک بکه شوا هر دو را شوا هوا مبارک بکه کریار هوا شوا را مبارک بکه قال فحملت وجا ام سلیم ما حمله قال وكان رسول الله في سفر وهي معه وجا راوی بجا او یکو به حدیث نقل کرید بجا پیغمبر خدا سفر کدابی چوبی سفری که چوبی غزوه که وهي معه ام سلیم جی دیگل میره خواه نوو سفر دابی معنی جانو جنجی برامانی جنجي دي چون سفر ميري خورا اون محرم خورا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام عادتی که هبی وقت بچا سفرش مدینه و جا وگریا ولی شف سر اهل مولا خدا ناگرد شف سر مولا یعنی او لشکر وی زلامن وی شف سر مولا خدا ناگردن شف ناکتا مدینه دا فدنو من المدینه نیزی که مدینه بین جوه سفر فتری نیزی که مدینه بین فضربها المخاض فاحتبس عليها ابو طلحه و جا وقت نیزی که مدینه بین سانجه ولادت گرد
ام سلیمه، یعنی کت بر حمله سانجه ولادت یه زاروک آنینه سانجه گرد و ابو طلحه جي معلومه مريوه او جي مال ليك وانطلق رسول الله پیغمبر خدا بريكات قال يقول ابو طلحه ابو طلحه قلت جناخرا انك لتعلم يا ربي نخ نجناخرا بخشين ببورن يعني هولي دعاش فراكر ابو طلحه إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. يا ربي تزانی تپی زانایی که وقتی پیغمبر خود در کوش باجر مدینه مدوه عجیب را در کوه وقتی که داخلی شهر به باجر به مدینه به مدوه عجیب را داخل به انا منو اتجا نمینم شون وام اذا وقد احتبست بما ترى تنري تدبيني يا ربي اسمم محبوس امام گریدایی وده ان از مم بر جناخه و پیغمبر خدا یه داخلی مدینه به بیمه تقول ام سلیم وجا ام سلیم هولی گفت یا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد او سانجش بریانه مراتنینه ابش که باشم و این طلق ام بچ فانطلقنا ام بريكتي وضربها المخاض حين قديما وجا هنگه نولدان هنگه زاروک خوا دنانی پشتی هات مال نیکا زاروک خوا آنی دنه فولدت غلاما خود کرکی دایه فقالت لی امی وجا انس بجا دایی کام ام سلیم گات ما یا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله بلا تکس شیر ندوی زاروکه حتی ببی جمع نیک پیغمبر خوده یعنی اقیم برای صبح بیا صبح رو میجا صبح رو ببا جمع پیغمبر خوده فلما اصبح وقت لی بالصباح احتملته ما هلگرد ما او بباك او كوريك صابي هلگرد فانطلقت به الى رسول الله مبر جمع پیغمبر خوده و ذکر تمام الحديث بش نگه دوام حدیث او درکو مرجوح او دوام حدیث کو مرجوح قید کری او دوام وجه دینه حتی بده جدایش یاده بش نگه وای هبا بله حدیثا چنده امهاتی حدیثا 45 امهات حدیثا 45 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة خد جرازي بخاطر نقل كران دبجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم هولي قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة پالوان نبویکو پشتا هوال خواب دا عرده پشتا هوال خواب دا عرده هوال خواب بشکنه پالوان نه اوه اینما الشدید لبل پالوان حقیقی اوگو الذي يملك نفسه عند الغضب وقت هوته هرسه وقت عنریا نفسه خواه زفت بگه بکار بخواه پالوان مازن پالوان راستین او پالوان حقیقی او متفق علیه اف حدیث ها بخاری مسلم هر کو ویرا روایت کردی افجی در حق صبر ده ما گویی صبر چیه صبر هر وقت نسر مصیبت ها اوجی قسم چیه صبریه صبر وقت کو همبری به امر رب العالمین مخبی گیره مو به امر رب العالمین نکه و مو صبر و ثبات بکه سر بیانینا امر رب العالمین افجی حمی قسم صبرنا عن سليمان بن سرات سليمان يقول سرات خاطر نقل كده قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه دبجه سليمان يقول سرات بجه از نك پیغمبر خدا روی نشتبیم مجلس سوداء روی نشتبیم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان من يري دزلام دجون کرن هبوده شافدم عنرين ودجون کرن هبوده وأوفتن هبوده وأحدهما قد احمر وجهه يكشوا روي الصهر وانتفخت أوداجه وهنوركي روي ورمين يعني هنوركي روي عنر مش عرنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه. گو پیغمبر خدا گفت علیه السلام از اشتغالی که کوالی پیوک ولی زانم هکوه ببیجه ذهب عنه ما یجدو او ارنوی ولی تجیکلی او ارنوی جیبچه. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. هكا بيجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني في جملة بيجا ذهب عنه ما يجد أو هرسوي أو أرنو غضبوي جابتشا. فقالوا له إن النبي قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيجا چون قوتنه ولی ما اوهنگه شوده بشكل دور كتيا چون قوتنه پیغمبر خودت بيجا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيجا حفظ خواه بكب خودش شيطان لعين، حفظ خواه بكب خوده شيطان الرجيم. متفق عليه. اف حديث حج بخاري مسلم هرتكو نقل كنا قيد كنا الكتاب خدا. حديثا 47. وعن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ش معاذ كره أنس هات نقل كرن دبيجا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قد من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. پیغمبر خدا هولي قد من كظم غيظا کسی که ارناخوا خزباخوا دا قرتینه، یعنی کیناخوا ارناخوا دا قرتینه، یعنی ایجابات بینه اینه، یعنی بی ارناخوا نچه. و هو قادر على ان ينفذه و حال اوه گوره بینجه جی گوره، یعنی و ارناخوا بینجه جزای ده هفال خواجی اوه که انراندی و جا ارناخوا دا قرتینه ایجابه نوه بیوه ناچه بی ارناخوا ناچه هچه هو چکه دعاه الله سبحانه وتعالى رب العالمين بانكوي رجع قيامته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رجع قيامته حضور مخلوقان دا حضور الانسان حمياد خودت على بانكوي حتى يخيره من الحور العين ما شاء. يبجا كتا كش حوري بوه شخارا بجيرا حوريان جنته تا كي جوه شخارا بجيرا ولي يعني مكافات ولي بدوي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أف حديثها أبو داود والترمذي نقل كنا قيد كنا وأبو الترمذي بيجا أف حديث حسنة، يعني نا ضعيفة ونا جل صحيحة جي نوف جايا حسن معناه يعني باشا أدارتك. وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هات نقل كرن دبيجا خود جرازي بن دبيجا أن رجلا قال للنبي أوصني. پیغمبر خدا نخ زلامك خود جم پیغمبر خدا گویا رسول خدا توصیه مبکه شیرت مبکه. قال پیغمبر خدا هولیگان لا تغضب نعنرا نوه هرسه خواندانه کل نعنرا. فردد مرارا تکرار اف سؤال خواهد گود و پیغمبر خدا اف سؤال کرد گو یا رسول خدا شیلت کرد مبکه. قال لا تغضب. هر پیغمبر خدا گو نعنرا خوش هرس خواه نوه هرسه خوش خواه. رواه البخاري. اف حدیث ها بخاری روایت کرد. خوش کو برای دلال یعنی معلومه هن انسان هولی شیلتش پیغمبر خدا خواستان. پیغمبر خدا گو تو هنو مثلا قنجه بکن خیرا بکن گو تو هنو حق و حقوق دیوبا و خواه ببینن گو تو هنو مجاخل وقت بدا بکن گو تو وی جامعه وی زلامه نه انره، یعنی هر کسی گرا میزاج و گرا طبیعت و گرا محتاج و پیغمبر خدا شیرت لیدی کرد و توصیت لیدی کرد. حدیثا 49. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أبو هريرة هات نقل كده خده جرازي بيجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خده هولي قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. پیغمبر خده بيجا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. بلا ام بيجي ستوه
مراو مؤمن و یه مؤمنه مرکه مؤمن و جنکو مؤمن بلا خواجی وناک بلا مصیبت خواجی وناکن یعنی دست خواج قرقا و در نایخن بلا مصیبت چل در حق فی نفسی در حق جان وادا و ولده اولاد وادا و ماله مال وادا حتی یلقى الله تعالی و ما علیه خطیئتون حتی وقتی که چه حضور خوده وقتی که امر خوده کیا و ما علیه خطیئتون تگنهوی نامینه یعنی تگنه هم چون نامینه یعنی گنهوی حمید دی کفرن و خیروی دمن جرا گنهوی حمید جرا دی کفرن جرا دی بخه یعنی گنهوی به کفارت گنهوی یعنی چه ام وی هولی فهم کی مصیبت یعنی ام بیج مصیبت خدا نکه ام بیج بگی نفس و بدن ما اون بگی اولاد ما اون بگی مال ما و اوش همیش مرا به مؤمن چه مؤمنه چه جنا مؤمن چه مر مؤمن جرد به کفارت حتی پاکش ترو پاک و پاکش به چه حضور را بخوا بله ام حدیثی دیجه بخونی حدیث پنجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس نقل كلام خدا جرز بيجا قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا ابن عباس بيجا قدم عيينة بن حصن عيينة كره حصن هات فنزل على ابن أخيه الحر بمهوان كره برا يخوا براز يخوا كنا بي حرب القيس بمهوان بي وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وجا او حر كره قيس شو زلامه شو انسان بيكو امام عمر المجلس خدا جهد دايه يعني اهل مشورت و بي يعني اهل يعني دانشمان امام عمر بي امام عمر پرسوخه داده بو حیات کولی هبیش صحابیان مازن وجه اوج یک شو بی حر كره قيس وكان القراء اصحاب مجلس عمر وجه او يكون قرآن خوين او يكون عالم اهل مجلس امام عمر بي امام عمر پرسوخه داده بو پرسوخه بو دکر و مشاورته بو دشوری كهولا كانوا او شبانا وجه حاجه اهل علم یا چه لوب یا چه اختیار یا پیغمبر چه امام عمر جهد دوا يعني أو ورد الشوري فأذن له عمر فلما دخل وقت وجاء إمام عمر إذن دا يعني يا بس مامة حر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكموا فينا بالعدل وجبوا ها يا إمام عمر والله تيرما مال نادمة يعني بمامة مامة حر معلومه مهوان حر بي او جيب حر خد جمع امام عمر يا حر يا امام يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزله تتيرا مال نادمه باش خزينه ولا تحكموا فينا بالعدل تبع عدالت نقب ما حكم ناكي تنحق المدكي بيجي امام عمر عادل فغضب عمر امام عمر عنري هات هرسه حتى هم ان يوقع به وشكل يعني وشبي دينته وقعنا فقال له الحر حرقات يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه رب العالمين جل جلاله پیغمبر خواه هو لغات خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين عفو بگیره دست عفو برنده عفوش خواه که اساس پرنسیب وأمر بالمعروف والعرف قاتش قنجي امر بکه و اعرض عن الجاهلین اهمیت نده کس جاهل یعنی قصيرة یه جاهل ننره و این هذا من الجاهل امام ما ظلامك جاهله ظلامك نزانه والله ما جاوزها عمر حين تلاها والله امام عمر ام بيجي سانتیم که پیش دانه چو وقت افعادها خوان یعنی شوه يعني جزا نداوي يعني وش آيات نبودي و نقطة دست وقتی که امام عمر افعاد صح کرد و نقطة و گفت خدا سکنی و كان وقافا عند كتاب الله تعالى شقا امام عمر وقت نيك آيات القرآن وقاف بي
یعنی تشت آیت بگوتا روی حدید دا دسکنیش و ریسک نابورید ریسکا خود خیزه کاندی شوی ریسک قطعی نابوری رواه البخاری اب حدیثها بخاری نقل کیال کتاب خدا قید کیا خوش کو برندلال بلا وده بسکنه حتی درس جامعه ده ببینن خیر و خوش دا